Ban penpau ya kajing suit bagajing suburom halor ki mati babha balaprat lenti da we na kiriu krau Kariboy district badru ban kemau it ya we na kinong elam kaseng na kaliang Kariboy Youth Federation sang kemi kalapun kup burom ya Dr. Didi Lapang ubadai founding member ke RBYF badru ya ba sustenance sotun MLA ke Jarang konstituensi ubadai presiden barim ke RBYF bernihat circle KRBYF kala shimru ya kesinjam bajule manau snem manai mensim ya kisamna pule ki balale bha ka exam SSLC arjaka pra hakabala purkup burom ya ki shpongut kisamna pule nakaleng kane ka district ki balapoi hapo ka thup jong ka top 20 ha ka exam SSLC arjaka pra lasaki langru hakane ka sngi purkup burom jong ka RBYF dau ba Meral Bonds MLA ka nongpo konstituensi uba Bipul thank you presiden rang ba ka RBYF sangkemi uba LK Sokmi vice president uba Augustin General Secretary lambat ki wek kinong yalam kaseng mat ki khot na ki circle ba ki unit ba per jong ka RBYF hadin bala penwai karnya kapra ni banari ba district shima dan ko top 10 top 20 base jong ka post and into mansum niyam ini program ni shima ba kasi ani 71 ni nam ko ni ta ini ka top 20 and ini community bagi ka top 10 pro shima desinan benda season penibli ni kecilnya kaba kita pegawai ceremony nam ka SSLC examination luar shima Even power is ya langsung dilaksanakan opsi advertise pak hanya tunai di badan itu kira-kira di bawah senior maka sektor yang yang ini imahe di dalam mentasi pun founder memang pak akan juga buat iladan sibun berdapat sen ya sen berher kibertrai nak action Inilah akhirnya yang BSA berjuang, Boy Student Association berjuang, dan Kariboy normal, RBGSA, RBCF, kita kan sibuk, kini kisah, gimana yang kemudian, yang kembali mana kita sibuk, pembunuhnya rapan, jadi ada bikin boy kena ketua. Kesengajaan saya butli kisah, batkilakan sibuk kijing kijingnya. Akhirnya jadi bikin kering jadi sosial issues. Ibadai kita masalah masalah, bantai jika kerja kita distrik menjadi orang koi, bantai jika jadi siapa yang kita kita akan buat distrik menjadi kesengajaan yang belum pasti banyak apa. Bunyi isu ibadai pada kena ketong berkaitan. Larangan hal, agak jengkiu step yang sains buat teknologi. Ini dokumen bagi pun samla agak time berikut kilanan kiu nak buat. Lah agak dijin kulit, lah agak di hati sports, lah agak di hati lebih bentar di social activities di samla kilanan kiu. Lembaga juga negara sana. Kuat ban pasar. Ya kijing senior dibagi lap baju penjengi mentah lembaga sosial media. Ke sosial media kalau berendam baju penjengi. Ke internet kalau berendam baju penjengi ko mentah. Andai rekat kidon sibun ki begini berkian lembaga ke sosial media. Barang yang berendam di smartphone Barang yang perangkapnya di Facebook, di Twitter, kiwi WhatsApp, bukan kata. Kei kebangun berpasat dengan bersama kata mereka. Bagi siapa kei belum positif lembaga internet dan sosial media. Nomor hantu kita sibuk kijing seni rupiah erkan. Ikun sama jadi kita sibuk kita kijing hikai kita pun menitip Agi pengertian sekejap tang sistem klik. Hendrai di bawah harus kita buat. Nomor kata lagi tentu ini pun sama lagi begini dengan siapa pun bagi nang dan penyiar bagi jet. In sim tang yang kebangga, in biar yang mesti. Kajuk penjengi bentai pun sama lagi pun bisa dalam ini pun kita train bentai kamu sosial media. Pat kawai kami isykai bah apa orang kau berkata dalam ujian step.
jauh drop sebagai jengkai drop. Kalau gigi ke pengsan, pengkaseng ingin pek perman, gidor barlong, gidor barra, iseng gede, iseng samla, collectively begini entre, terkar penerak pengkong, ya gini gijing seniu. Kibalas dal bandung disdom kita tahu gijungi, agak juk gijungi ke pemerintah. Kadang ke kamram jungi, kadang ke kamram jungi baru, begini sim, ya gijing kitli, penkiar, lagi gini gijing seniu. Kun samla gini, bila sekitar kita high school, kita kimi kepakat tu kan ni. Hak society kita tu kita jumpa pemerintah. Kawai ni kimat, kita kuat ban kentu galong. Jadi kun samla hentam bangin kiar nak songkha kena. Kalau kawai ni isu kita gilong kami gilong pagi, mat ye kijing susi kijing hak jumpa jungi pemerintah. Bagi kun samla kijungi, kipoi kha kena buat keanyam kapsya. Kibubun mengiyo kan songkai bagi kita high school. Nakeli kelas 9 untuk mengastang kastem kanut kita kena school. Kiong kita arpungut ke kelas 9. Dalam pun kastem kita astang kanrung. Saya gijak ke song. Kelai punya. Klem pandai ke po. Hakata ke badang rem. Maka kita jing tentu ke awareness ke begini ban pentriang. Kalau hak society kena kimlang kesalang kejungi, kabengin kiar, nah kibakum kita. Kaya kapamangan ng kapulimutan, kaya lingba, at jingsyanya, jangka River Youth Federation. Naro President Barim, Iba Bibi Mokno, President Bangada, President Ba, Biful, thank you, Vice President, Secretary. Inong bintang baru jangka River Youth Federation, di ayah kejingsyanya, kejingan kejungan kejungan. But sobat ayah itu kurang. Nak kata baru kita inong bintang jangka River Youth Federation jangka banyak circle. Iba ayah kata kejingit relang kami, the confidence sangat. Wat amarong betulan tiga bor kalau ini. Sikun ba dicukuran, agak jiwang beri henry. Di ayah musim, di ayah kejingit relang. But gasnosorong kalani aku bor agaba kumu member kumu nongilam jangka River Youth Federation beri tak ada bonus circle. Henry sikun kita mengingilane. Kau ini kisah long, bagi boy, kau ni bersiswa, berjangan malam sahaja yang, bapa ring sibuk ini. Maju kerana di dalam pintu dia sel, menanam boy ada boy ada yang boy ada kerana bagi kau ni jadi kecil masa ini, lapan siapa, memperluat lapan seseorang. Kelapa Rusia China, mereka punya segala balok, baru yang elektrik kuat. Ini istilah Profesor Bangka, ilmu macam dia. Ni paham lo, kue bilang kita utara, kue kawan masalah kuat. Kita kue kawan nak kita dah, tapi wana ni kita. Yang kena, yang ben, yang semua. Maka iwan itu telah ais sibuk di dalam ini. Hakapor maikai sedek basic school. Nalai papan jaga sah nangway memesan apa jibi kain apa tungkol dalam sokha itu. Anggunung ais sebagai salam tapi bangam patungin melawan orang Indonesia. Hapur kesini menjadi songkai, hapernya betul bagus lagi kipi kai. One way korok antara tangkaplah, baca white perak. Uang babu, uang yang berukor. Nakwa, makin semua bangai, jaga masa pati. Pidai nano, pidai nasional. Piwan sekolah nasional, mawan pendak pula senai. Jadi hasilnya kemudian kemata atau pesan bukan lawan oleh badan negara Wajib. Kalau orang tak pergi wanita itu siapa yang ada ter, hamba Allah kalau
hadir itu benar. Neu beribuan takkan beras sudah baik kuda. Belum penuh itu. Berjualan kuda senam. Lawan orang babu. Ya Allah, kalau kita kita dan kakak nanti sakit. Kalau kita tangkap nasional itu Getting parent, one like a determination, like a vision, but it could be. When you want to wrong, ngadu, ngadu tangkap belas sudah, jangan tak seperti kau, berbuat keras. Don air mandu, boleh air, ikut, kemuan, pengadai bagi para menteri, respect. Bahawa kita balaga utara balik masih kita ni balik apa ujur jap kita takdir kerana whatever man has done man made. Kita ni NGO kita belum business centric NGO business centric dan kawai kaba kita NGO dan sangat kuat balai wan boy macam simpan di situ macam simpan di silang nak buat benda tu di tray tidak aku salah ni macam ingin kemai you forget dia kan itu you don't belong tak kita di pressure group juga buat benda akan berkata dekat kita kata kasem dalam ni benda ini kali habis maksud senang dalam RBB keempat syarat kita katakan kita kalau very constructive, positive, but not atau long time. Bahkan ini belum. Ini hilang dengan begini. Ini walaupun nanti kapan long time kita long nutreu baik, nutreu berapa. Umpama lah tak ada ni. Cuma ada cukup citrok apa? Nescaya kesan malam umpama maka pisang dia menjadi patria syaitan ada yang diberi. Ka program Pukul Buram ke RBYF Sengkemi ke Pelong ya ka General Council ban perskami kinong yalam ki ban peteng biang ya ka jing sakri hapo ka seng badru ban pentemai ki katu ka neteli ki pos hapo ka seng jong ka Sengkemi. Kinong yalam ki bala syak penskam ki kentup yo ba bipul thank you Presiden LK Saukmi Vice President Bullet Star Marbanyang Secretary Leandar Nongshli Assistant Secretary Shembok Marbo, Education Secretary, Bawan Tipor, Marwen Sport Secretary, Prangsngi Kela, Finance Secretary, Dennis Sengkli, Organizing Secretary, Lambat Kuwe Kinong Alam, Kuntubru, Yaki Kat Kenangut Kidkot, Jongka Executive Committee. Lapun pu penpingru hakane ka program Jomenta Kasngi, Daki Jirwai, Balai Simenta, Da Ugolshan Rani, Kakunhun Nathiar Kilongswa, Lambat Kuwe, Bat Kajingshat Raj Nong Lengdo.